Ассаляму алейкум, урмитлі серджілер, Миле телеканалының жанлы эфирінде хабарлар студияда мен Лилия Веджат. Қырым татар халқы сүргін етілгенінден 73 ел кешті. Ахмеджетте бұна бағышланған бір sıra қатара тәдбірлер кешірілді. Адет өзіре олғаны қыбы сабадан сүргінлік құрбанларына бағышланған абиделерге гүлчемберлер қойылды. Бұл ерден мұхберіміз Султания Меджит. Қырым федераль университетінің Небатат бақчасы янында ерлешкен мемориалға гүлчемберлер қойылды. Бұл Қырымдан сүргін етілген құрбанларының қатарасына бағышланған мемориал. Sonra ise өлгендерінің рухына дуа оқылды. Кебір жамінің имамы Эдем Люманов бөле мерасимлер кечірілуінің мұйымлегіні қайдетті. Біз тамыр халқымыз өз ватанымызда, әлбетте ки біздің варлығымызны ве бұл жерде асырлар бойы яшағанымызны bir kere daha göstermek için bizler bu yerge toplanamız. Birlik, beraberlik olmak için bugün bizler bu yerdemiz. Allah-u Teala hiçbir milletke böyle acı günlerini göstermesin. Allah-u Teala kimseni öz ana topraklarından, öz vatanından mahrum etmesin. Uzakta yaşamak bu kıyın bir şeydir. Halkımız yıllardır sürgünlükte ve başka topraklarda yaşayıp oz ana toprak asretinden yaşagandır. Tedbirde çetelden kelgen musafirler iştirak ettiler. Onların arasında Ahrusya muftisi ve Türkiye'de Kırım Tatar diasporanın ve birleşmelerinin cemiyet reisi bulundular. Bundan gayrı tedbirde cemiyet teşkilatlarının vekilleri ve siyasi erbapları toplandı. Şimdi biz Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde bulunamız. Tamamında hatara merasimlerinden birisi olup geçti. Üniversitetinin teritoriyasında Özbek ve Ukrayn halklarına bağışlanған Возрождение adlı memorial kompleks kuruldu. Tamamında hatıra merasim olup geçti. Это день общей скорби, когда народ скорбит и помнит свою историю. Проявляя мужество и стойкость, мы вернулись на свою родину, сохранились, возродились. И мы сегодня очень серьезно устремлены в будущее. Мы сегодня собрались здесь, в нашем университете, для того, чтобы молодежь помнила об этих событиях и делала так, свою жизнь строила так, чтобы такие события в нашей жизни больше никогда не могли повториться. Мемориал комплексы Кырмызы басагандан башлана. Кырмызы тюз хан тимсаледер. Bundan son Шадырван ерлеші су исе темізлік демектір. Шадырванның артында исе эллер шекелінде кырыш ерлеші. Басамақлардан көтерілген son esas kompozitsiyаны көреміз. Бұл арзы хыз Кырым татар халқының тимсаледер. Эфсанеге көре хыз чешмеге су алмаға келгенде йылдызларға доғыртылған ачық китапны көре. Муалиф бөле тарызда халқымыз бөлге вастасынен ғарыдың текленежігіні ифаделей. Будем возрождаться через книгу, через все, что дает книга. Наука, образование, культура, интеллект. Вот это главный зов этого монумента. Знак благодарности. По краям описаны люди, которые служили нам, защищали нашу честь. Здесь вы не увидите ни одной крым-татарской фамилии. Памятник воздвигнут тем другим народам, которые нам помогали. Озенбаш кöyünde doğan ve sürgünlükni başından keçirgen Zörey Taymazova bu çeşitli vakalarını yürek acısıyla hatırlay. Onun fikrine göre bunun unutmağa mümkün değil. Gelecek nesiller tarihini bilmek gerek. Bu pek mühim. Biz bu günü içte de unutmamak gerekmiz. Çünkü ileride bu şeyge yol kaldırmamak gerekmiz. Bugünkü günde osip kelgen nesilge biz bunu anlatmak, bildirmek gerekmiz. Onun da üstüne biz balalarımızın öyle terbiyalayımız. O günü akılga kaldırıp da olsa her bir milletle pek mabet bu Kırım toprağında yaşamağa. Hatıra merasimi Lenina adlı bulvarda da olup geçti. Kırım Yarımadamızın sakinleri hatıra işaret ögüne güler koydular. Sultaniye Medjid, Всеволод Матросов, Millet için. Бақчысарай районының Сүрен Демирёл станциясында реабилитирленген халқларының ғарыдан тікленуіне бағышланған мемориал комплекс құрылған ерде реквием концерт олып кечті. Сүргінлік құрбанларының қатарасына анмақ үшін Жұмхуриятымыздың бірінші шақыслары, сесечелер, жемаат ве мединет арбаплары, Қырым сакенлері ве әлбетте сүргінлікні өз башындан кечірген қартларымыз топландылар.
Та балалықта сүргінлікні өз башындан кечірген қырым татарлар 1944 сенесі 18 майыс күні башланған вақаларны көз яшсыз қатырлап оламайлар. Бүгін yüzlerce vatandaşlarımız bu станцияға келіп, bu фаджиалы күнні бераберлікте кечірділер. Гүлнар Азаматова Ялтада doğdu. O dehşetli geceni korku ile hatırlay. O 12 yaşında еді. Erте öksüz kaldı. Ayta ki, aşsız, susuz ve taze havasız ayvanlar taşılған vagonlarda pek ağır еді. Gülnar Kartana bu uzak yol devamında su almak için çıkkanda yakın artta kaldı. Suya gittik. Su aldılar, endi hepsi kaçtılar. Ben kaldım, очередним o su aldım. Çaynikimden su alganda şalon kıçırdı. Kaçtım, çarptım, geldim. En solunu men çekip aldılar. O ne tutup aldılar, o neleri şalon nelerin kapıları yok. Geçip desem, bir geçesin, biri olup yerde ve biri biti kalktı yere. Kele tatamın geldim çıktım tadım neye tatam kıyamet etti ağlap kardeşim kaldı yolcu edip. Memorial kompleks olacak yerге kelgenler kuruculuk miqyazlığından şaştılar. Bu abide daha çok yıllar devamında sürgünlük kurbanları hakkında hatıranı saklayacak de bildirdi Dilara Mamutova. Onu bütün halkımız ile beraber gurbetlikке sürgün etkende 10 yaşındaydı. Bu vahşi vakadan evvel onun korantası Bahçesaray rayonunun Karales köyünde yaşaydı. Vatanға Mamutovlar birinciler sırasında avdet olundu. Şimdi Dilara Kartana 85 yaşında. Osunu baktlı insan dep saya. Çünkü ana vatanda yaşay. Öz vatandaşlarını birlikte olmağa çağıra. Hepsi birlik olsunlar. İkiye bölünmesinler, yakka bölünmesinler. Bir ne de olup bir yakadan baş çıkar degen laf var. Anavli vakti bizim millet olur. Birisi anda kiste, birisi mında kiste, birisi bir taraf kaylansa, birisi Türkiye'ye, birisi Ukrayna'ya, kim olsa olsun. Mında yaşamak gerek. Onun için bir yakadan baş çıkarsalar, herkes onun vetanına rahat yaşar. Cumhuriyet Rehberliği ve 1,5 binge yakın Kırımlılar bu yerde sürgünlük kurbanlarının hatırasını andılar. Kelgenlerinin o günde Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov, Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov ve ruhiyatçılar teşrif buyurdular. Sergey Aksyonov kaydetti ki, böyle bu vakalar hiç bir vakit tekrarlanmamak gerek. Одним из первых указов, который был опубликован после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, это был указ о реабилитации людей, всех, кто был депортирован по национальному признаку. Я всегда говорил и говорю, ни один преступник не имеет национальности. За это должен отвечать каждый, ответственность всегда должна быть персональна за любое действие. Поэтому то, что случилось, недопустимо. Мы сегодня должны сделать так, чтобы Крым, крымчане жили здесь вместе, уважали традиции, обычаи, культуру друг друга, относились с уважением в данном случае друг к другу, по-соседски. И вот тогда мы сможем все это передать нашим детям и внукам. Kırım Müslümanlarının müftisi Hacı Emir Ali Ablayev ve Ahmet Jitli Mitropolit Lazar Kırımlılarını birlikte çağırdılar. Hacı Emir Ali Ablayev kaydetti ki, yaramaylık ile vakit kaygı ve keder duyguları ile yaşamak mümkün değil. Biz oge bakıp gelecek nesil için, ballarımız, torunlarımız için tırışmak gerekmiz, de bildirdi o. Bugün şükürler olsun ana vatanımızda 30 yıl yaşayıp, bugün öyle bir günler yaşamaktayız ki Kırım'da yaşayan bütün dinler mensupları hepimiz bir noktaya geldik ki birlik beraberlik içerisinde hem ağır günlerimizi hem sevinç günlerimizi birlikte geçirmek, birlikte yaşamak, birbirimize yardım etmek, birbirimizi sevmektir. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov kaydetti ki, Kırımlılarını bölmege isteyediler. Сейчас мы от этого уходим. В этот день у нас, кроме Дня памяти и Дня скорби, еще и становится Днем единства Крыма. Так, то, что сказал Руслан, мы будем в этом направлении двигаться и приучать все народы Крыма в этот день как раз выходить с одной целью: Крым един, Крым строит будущее, оптимистичное будущее, и на этом будем строить все свои действия. Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek kaydetti ki, bugünkü günde sürgünlük ile bağlı hatıra tedbirler siyasetten çetleştirmek gerek. Onlarını başka şekilde çevirmek gerekmez.
благодаря указу президента о мерах реабилитации репрессированных народов, сегодня мы говорим о созидании, мы говорим о сопричастности и солидарности, и крымчане в эту дату вместе. Как и в радостные дни мы общие праздники отмечаем, так и в скорбные дни в истории нашего благословенного полуострова мы вместе, мы едины. Шерефли мусафирлерны чыгышларындан соң Кырым татар музыкалы драма театрының артистлері реквием концерт тәшкил еттелер. Тедбірде чоқ генчлер олды. Олар қоларына милли тимсәллеріні алып, эдждатларымыздың хатырасыны анмаға келділер. Қайдетмек керек ки Сүрен адлы мемориаль комплекс құрыжылығы сүргүнлікнің 75 жылығына екіленмесі планаштырыла. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет Ичон. Майсының 18-і Қырымның әрбір көшісінде тамыр халқы үшін матем күнедір. Тамам бүгін Қырым татарларының медениеті ве тарихында қара излеріні қалдырды. Бүгін хатыра мерасімлері Қырымның Чешит районларында олып кечті. Сабадан Ялта сакенлері сүргінлік құрбанларының хатырасына анмаға ве абидеге гүлшемберлеріні қоймаға чықтылар. Мерасімлер Калинин адына бақчасында ве вокзалының янында ерлешкен хатыра тақтасы янында олды. Мында Чешит жемаат әрбаплары, акимет векеллері ветеранлар болундылар. Олардың эпосы бүгін ватанға оледа қайтып олмағанлары хатырладылар. Ақшам үстөйсе мында юрегенде чиракны ях адлы акциясы да өткерілді. 18 мая для нашего крымско-татарского народа это трагическая дата. Наша задача передавать эту боль молодому поколению и максимум приложить усилий, чтобы этого никогда не повторилось. Бүгін Ақмежит Москва арасында видеокүпір черчевесінде матбуат конференция кечті. Тедбір сүргінлік құрбанлары қатарасына бағышланды. Емде оның кетішатында ярмададаги мескен ерлерінің тарихи адлар китабы тақдим етілді. Тәфсилатлар Невбеті Келев хамызда. Русия Федерация Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қайдатеки малюмат жинтығы бұл Қырым көлерінің тарихи адлардың энциклопедиясыдыр. Мебусының малюматына көре нешір инсанларының ярамадының мирақлы тағдыры иле таныш етмектен ғайры. Акимет векілеріне базы давалы меселеріні чизмеге ярдым етежек. Шымдыки вақытқа жинтық бір бин нұсқада нешір етілді. Ама кележекте оның сайысы артажақ. Бұл китаплар мектеплерге, китапханелерге ве Қырымдың дегер идалеріне дарқаталыжақ. Бұндан ғайры интернетте де нешір иле таныш олмаға мүмкін олажақ. Девлет Дума мебусы емді қайдетті ке бұл нешір Қырым Университет педагогика университетінің ilmi шурасы иле қабыл етілген еді. Именно это справочное издание позволит всем реабилитированным в судебной инстанции разрешать те проблемы, которые действительно висели грузом неразрешенным в украинский период. И мы сегодня смело можем говорить о том, что данное справочное издание лишено разногласий в научной среде. Символично, что мы именно 18 мая презентуем. Мы говорим, что мы живем, мы дальше развиваемся и возрождаемся на своей исторической родине. И даже в эту памятную дату мы сегодня созидаем этим справочным изданием. Бұл китаптың ешірі түлевіне алимлер бұйық иссе қоштылар. Энесас меселе илми темелге эсасланмақтыр. Ве о илимлер шурасы еле таздықланды. Чоқ фикірлер ве теклефлер олды, амы нәтиже тек висеқа дегелді. Умуми илми иш олып чықты. Прошло 25 с лишним лет. Нашелся такой первопроходец, смельчак, ибо издать, знаете, топонимику, это надо быть еще смелым. Владимир Евгеньевич может уточнить, какие споры идут вокруг любого селения, вокруг названия любого города, любого поселка. И в этом случае, значит, суметь это дело акцентизировать, создать этот труд, подарить этот труд России, Крыму, России, может делать какой-то очень смелый человек. Так что я вас еще хвалю за смелость вашу, Руслан Исмаилович. Спасибо большое. Қырым Жұмхурия Девлет Шуа рейсінің муавины Римзи Ильясов матбуат конференция черчевесінде қайдеттеки майыс 24 күні Девлет Шураның мушавересінде Қырым Жұмхуриетінде Девлет тилер ведегер тилердің çalışması музакире етележек. Бұл весиха бүгін парламент комитетлерінде бақыла. Разработан закон о функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков Республики Крым. И он проходит согласование. Мы практически получили все согласования, все, как говорится, пожелания. И 24 мая на очередной сессии планируем внести этот закон для рассмотрения в первом чтении.
Я думаю, это тоже очень значимый такой социальный вопрос, и его очень ждут. И это как раз-таки будет вот тем очередным шагом, о котором я говорил, чтобы мы постепенно перешли к тому, что крымско-татарский язык был в публичной жизни Крыма более использован. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov bugun facialı vaqealarga bağışlangan tedbirler halkara tüz taşıganını ayrıca kaydetdi. Çünkü bugünkü tedbirlerde chet el elçiler de iştirak eteler. Böylelikle Kırım-Tatar meselesi yüksek seviyeye müzakere etili. Все это достигнуто в первую очередь благодаря очень кропотливой работе, которая проделана за 3 года в части реализации исторического указа президента о реабилитации репрессированных народов. Мы говорим не только о культурной, не только об исторической и политической адаптации. Мы много приводили примеров обустройства. Сегодня полным ходом идет реализация федеральной целевой программы. И до 2020 года 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены, будут как раз-таки полностью использованы для того, чтобы все приоритетные направления, все самые острые вопросы обустройства реабилитированных народов решались в первую очередь. Также, конечно, хочу сказать о необходимости дальнейшей работы, связанной с обеспечением на законодательном уровне тех прав, которые сегодня обеспечивает указ президента о реабилитации. Rusya Federatsiya Prezidenti günde teşkil olungan milletleraro münasebetler boyunca Şuranın azası İnkişaf Cemaat Teşkilatının Prezidenti İskender Belalov öz nöbetinde Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile imzalangan repressiyaga uğragan halklarının реабилитациясы akta emir Kırım-Tatar halkı için pek kıymetli olganı kaydetti. За эти все 23 года нахождения Крыма в составе Украины не было принято ни одного законодательного акта в пользу крымско-татарского народа и других народов, репрессированных в Крыму. В 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации. И депортированные граждане, и в особенности крымско-татарский народ, который более 70 лет ждал этого указа о реабилитации, народ получил этот указ. Я думаю, это неоценимо, если взвесить любыми ценностями, этот указ неоценим, он очень большую ценность имеет для крымско-татарского народа. Rusya Federatsiya Devlet Duma mebussi Ruslan Balbek emdi haber etti ki Kırım'da sürgünlük kurbanlarına bağışlanıp keçirilgen episi mirasimler siyasetinen içte bağlı değil. 23 yıl devamında Kırım-Tatar halkının duyguları ile siyasi şoу taqdim etileydi. Çeşit rezolüsiyalar neticesiz kalaydı. Bu vakit bazı insanlar ise o şahsi, siyasi, iktisadi ve diğer meselelerini çizilediler. Hasan Abibulayev, Umer Mustafaev, Millet Teлеканалы. Türkiye eti ve Rusiya muftisi Abu Bekir Şabanoviç Kırım'da Akmejit şehrinde kurulayotgan Cuma cemini ziyaret ettiler. Türkiye etinin başında Türkiye'deki Kırım-Tatar Topluluklar Federasyasının başı universal oldu. Bugün Türk musafirler 18 Mayıs gününe bağışlangan hatıra tedbirler iştirak ettiler. 4 күнлік зиярет çerçevesinde 12 insandan ibaret eyet Kırım'a kelip Kırım'da cemaat teşkilatlarının sınırındaki vatandaşlar ile işbirlik akta halkara konferensiya da iştirak ettiler. Sonra musafirler Cuma ceminin kurulayotgan yerini ziyaret ettiler. Universal hayt etti ki Kırım temelden denişti. Kırım-Tatar halkının yaşayışı müsbet tarafga çevirilgenini açık aydın görüne. Cuma ceminin aktif şekilde kuruluvu buna izbattır. Bundan da gayrı emdi hayt etmeli ki Allah'ın evi tek Rusya'yla Kırım'da kurulup başladı. Halkımız çok çile çekti, çok büyük problemlerle karşılaştı. Artık çilenin ve problemlerin yaşadığı bir dönemi istemiyoruz. Yani halkımızın refah, mutluluk içerisinde yaralarının sarıldığı, tekrar eski günlere döndüğü günleri istiyoruz. Sürgünde yaşayan halkımızın tekrar vatana dönüş sürecinin başlamasını istiyoruz. Bu çalışmaları gördüğümüz için de çok mutluyuz. Kırım'da Rusya Müslümanlarının muftisi Abu Bekir Şabanoviç de teşrif buyurdu. Beli olğanını kıbı onun ecatları da Kırım'da doğanlar mufti sabırsızlıqnen muhaddes yerinin açılığı beklegenini bildirdi. Я представляю гордость и радость ожидаемого открытия на 21 апреля 2019 года этого целого комплекса. И
мечети, и административного здания, и зон отдыха. И я представляю заботы строителей, сопереживаю вот буквально все в деталях этот проект. И он мне, откровенно говорю всем, очень понравился. Жума жеминин куручу ширкетинин башы Энвер Эмираджиев мусафирлер үчүн буюк мерахнен экскурсия кечирди. Онун билдиргенине көрө хуручулук муддеттен эвел алып барыла. Бу жерде экосмена 150 инсан ve 15 техник нуктасы чалышмакта. Хуручу айтканына көрө эйет викиллер жами техник жиеттен насыл донатылажагы мерахландыра. Они обратили внимание мое, вот сегодня, что вы спросили сейчас у меня насчет, что я услышал нового. Знали мы про это, но он еще раз, вот муфти из Беларуси, обратил внимание на то, как содержать эту мечеть. Поэтому этот вопрос ранее нами тоже рассматривался, но надо еще раз к нему подойти поглубже, потому что этот комплекс будет он и как туристическая Мекка в Симферополе, Крыма. Поэтому он должен еще и зарабатывать для того, чтобы содержать это здание и все коммуникации здесь. Хатırlatmak керек ki Жума жеминин ачылуы 2019 сене апрель 21 күнүнө реабилитация акта эмир имзалануы 5 жылдыгына тайын этилди. Түркияден ve Ахрусиядан келген мусафирлер өз невбетинде Жума жеминин Рамазан айында зиярат этмеге билдирдилер. Олар эминлер Жума жеми пайтахымызны яраштырыр. Мухаммед Зикриев, Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, Миллет үчүн. Бүгін Борчоқрақ микрорайонында әрбір мескен ерге спортзал адлы программа чарчевесінде да бір спорт салоны açılды. Да яқында Булиха чарчевесінде Аңғара көйінде спорт салоны açылған еді. Программа Devlet Дума мебусы Руслан Бальбекнің ve олимпик чемпион Рустем Казаковның қол тұтывы еле кечіріле. Бұл елекнен әнді Борчоқрақ қасабасының спортшылары идманларыны яны салонда кечіріле білежеклер. Бұл ерден мұхберіміз София Шукурова. Борчоқрақ қасабасында спорт салонының тантаналы açылуы бина янында ерлешкен яс мейданчықның бақылуындан башланды. Бұл ерде ратланмақ үшін камере, турник ве брусия кебі донатмалар бар. Эркун Борчоқрақ жемесі огунде футбол ойнамақ үшін нелеге яқын бала топланайды. Балалар бүтін вақытларыны балалар абаданлашмаға керек олған спорт мейданларында кечере еділер. Бұл меселені чезмек үшін микрорайонда мувафақиет елі әрбір мескен ерге спортзал адлы программа әмелге кечеріле. Яны комплексте 100-ге яқын спортчы бір вақытта спорт иле уғраша білейлер. Мұнда спортчылар үшін союну фодолары, душ, идман одалары ве эпосы керекли шарайтлер яратылды. Для нас, для спортсменов, да, важны условия. Построен он прекрасно, утеплен, все современные материалы. То есть приобретены прекрасные покрытия для занятия борьбы. Очень хорошие маты. Балалар айталар ки олар спортзал açılуыны сабырсызлық еле беклеген еделер. Енді олар әркун идман етмеге ве мувафақиетлерге ерішмеге азырлар. Олар еминлер спорт бұл сағламлық, ираде күчу ве галибе. Я никогда такие залы красивых не видел. Мне очень нравится, здесь душ есть. Теперь нас ожидать, никого не подвести, тренеров наших, завоевать призовые места, побеждать в соревнованиях. Мне нравится этот спортивный зал. Его построили для нас, чтобы мы завоевывали призовые места. Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек хайдытты ки спортзал тамам майыс 18 күні açılғаны тесадуфиндегіл. Әрбіріміз бұл фажиалы күн ақта білеміз, ама бұнын бәрібер бүгін қырым оги адымлай. Бөйле залларының açылуы яны мақсадларға ерішмек ярдым еті. Несмотря на то, что это памятная дата всекрымского уровня, но тем не менее это символизирует, что мы продолжаем жить, мы созидаем, и сегодня, находясь на своей исторической родине, мы все делаем для того, чтобы двигаться вперед. Наши дети сегодня, вне зависимости от этнического происхождения, вне зависимости от конфессионального, зная, что все мы крымчане, вот приходили сюда, радовались общими спортивными победами в рамках этого зала, в рамках нашего родного края, то есть защищали честь Крыма и, соответственно, удивляли результатами на федеральном уровне и на международных площадках. Кырым мусульманларының муфтисі Аджи Эмирали Аблаев ишандыра. Әрбір халқының әм фажиалы, әмді қуанчлы күнлері бар. Бүгінгі вақая бұл иш, деп хайдетті муфти. Sürgünlüğümüz var 44-18. Mayıs. Elbette onu unutmayacağız. Ama o gelmesin diye başımıza tekrar biz çok akıllı, güçlü, birlik, güzel bir millet olacak. Bugünkü bu yapılan buradaki spor zal elbette ki evvela bu spor zalı yapanlar için
Hepsine büyükten büyük teşekkürlerimi söyleyeyim. Evvelden de vardı. Aynı çalışan insanlarımız vardı ama maalesef spor zallarımız kurulmazdı, yaslalarımız kurulmazdı. Ama şükürler olsun bugün hem yaslamız, hem mektebimiz, hem camilerimiz, hem de spor zallarımız kurulmaktadır. Elbette ki o da Ruslanların ve onun başındaki olan insanların teşebbüsünden. Олимпик чемпион СССР'де нам казанган спорт устасы Рустем Казаков хайдетті ки яны спортзал ачылывы бұл спорт инкешафы үшін яны басамақ. Вегалебелерге ерішмек үшін гүзел темелдір. Вы не представляете, какое я удовольствие получаю, когда они борются. Это такое наслаждение. И в таких условиях, как сейчас вот Руслан Исмаилович помог построить такой прекрасный зал, благодаря главе Руслану Исмаиловичу, эта программа выполняется. Они будут дисциплинированы, они будут уважать старших, они будут уважать тренеров. И мы достойных людей воспитаем. Ачыловдайымды Русия Федерациясының президенті өгінде милетлер арамыны сепетлер бойынша шурасының азасы Эскендер Билялов болынды. О хайдетті ки бүгін Қырым татар халқы үшін матем күні, ама халқымыз оге интылмақ керек. Я думаю, то, что мы видим сейчас вот здесь, этих детишек, это продолжение нашей жизни. И дай Аллах, дай Бог, чтобы они не увидели тех дней, которые видели наши родители, наши дедушки, бабушки. Поэтому, я думаю, у нас будущее только в Крыму. И будущее вот с такими начинаниями. Балалар халқымыздың кележегі ве әрбір мескен ерге спортзал адлы программа бүгін эпісі қырымлылар үшін файдалы. Я думаю, что действительно она очень важна для нашего народа, для всех крымчан в целом. Дети – это наше будущее. Если будущее будет здоровое и сильное, то это будет вдвойне приятно, и мы будем спокойны, да, что дети занимаются в спортзалах. Спортзал ачылуында спорт назирлігінің векілері де болындылар. За счет бюджета Республики Крым не можем мы все быстро охватить, но когда включаются меценаты, когда внебюджетные средства вливаются в эти проекты, они достигнут своей цели, поверьте, 100%. Огромное спасибо Руслану Исмаиловичу, Сергею Валерьевичу, Рустему Абдулаевичу, это нашему заслуженному, это мэтр, аксакал нашей борьбы спортивной. Мы гордимся, это герой нации нашей республики. И, конечно же, с таким, когда конгломератом, однозначно успех будет, вне всяких сомнений. Яқын вақытта тамам бойле спорт салонлар Қырымның дигер мескенгерлерінде açılacak. София Шукурова, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Шымділік бой пысы малюмат яны вақалар ақында дайма хабердар олыныз ве ақшам 20:30 жанлы эфирде кележек хаберлер информацион программасыны Нариман Тарсинова әле қачырманыз, біз әле олыныз сағылықнен қалыныз.